iyekeni lento ngeke iphethe kahle le leyo khiphela indaba hayi mina nobathathu ngabe ngihlala phansi ngikulungisa izinto. Umzimba okhala imali lo inyanga edume kakhulu ke ngapha ikakhulukazi ke eThekwini ke lapha ke ekhuluma ke noNgizwe Mchunu uJacinta Zinhle Mangobe sezuma kanjalo nophakela umthakathi ke lapha ke uyakhuza uthi ke ayiyekwe lento abayenzayo ukukhiphelana indaba ngoba ngeke iziphethe kahle kusho umzimba okhala imali ke lapha ke eveza olwakhe uvo ethumela lomlezo ke kubaholi ke bobathathu bafowethu nando daba liyaqhubeka khona la kwisiqiniseko esemitho ngokhohla ukusubscribe ke uphinde like lama video ngicela ulithokozele. Leyo khiphelana indaba ngeke iphethe kahle lena. Ngiyantshela mina. Yabo leyo khiphelana indaba ku Facebook nakuma podcast ngeke iphethe kahle le. Asikho isidingo. Yabo lento niyenzayo nje ungakhuli le. Ukuthi ngoba nakho sibani ukhipha indaba ngabe nihlala phansi nilungisa izinto. Iyekeni lento ngeke iphethe kahle le. Ngiyanikhuza mina sithembele kini. Iyekeni lento eniyenzayo. Ngihlale ngikhuluma kanjena nginganayo hayi umzimba khalimali ukuthi iyekeni lento ngeke iphethe kahle le leyo khiphelana indaba hayi mina nobathathu ngabe ngihlala phansi ngikulungisa izinto nobathathu ngoba kuzofika lapho kufuneka khona sithatha amasayidi kwenzakalani ke ezweni ngoba phela asinankinga thina amasayidi singawathatha. Iyekeni lento eniyenzayo bafuna ngiyamcela mina musani lokhu nikhiphelana amafayili ngoba kuzophuma amabhomu amafayili ayisengalizwe manje lento isingani manje lento akusengenzi ingevi ngeze ngoba ngisho kuthiwa khona abanikwa 10 million niyadeserve vele ngomsebenzi eniwenzile ngani South Africa lento yini yokuthi nivele nenze lento eniyenzayo. Laba bantu ufuna ngabe bayaxhaswa bobathathu xhaswe iMarshall Mase kuqhashwe uNgizwe kuxhaswe uphakela bobathathu ufuna bebayaxhaswa yithi ma South African kodwa ngoba sinje ngeke sikwenze lokho ngoba sinje kujawa nje ukuthi khona imali ephumile kodwa nibabuzi ukuthi njengoba Jacinta uhamba uya eMpumelelo Impompo uye eGoli uya kuphi uhamba ngani ngoba phakela uhamba kulezi ndawo lezi uhamba ngani njengoba uhamba Ngizwe uhamba into eniyaziyo nje uqoqi khona imali etholiwe kodwa nibabuzi ukuthi balala ngani lapha balala khona nila too much Nina-ke nobathathu asikho isidingo sokulokhu nikhiphelana amafayili la ku TikTok na ku Facebook ngiyanikhuza mina iyekeni lento yokukhiphelana amafayili ngoba ekugcineni lento ingezwe ayingevi ngani asifune ukuthatha amasayidi thina njengoba dengi lapha kuphakela izolo siqina lapha ePark ngisengaya futhi Ngizwe ngisengaya ngimasheni mashi ngoba mina ngisupport into enhle enziwa izweni iyekeni lento bafowethu lento ayingani lento ingezwe lento musani ukwenza ngathi lento ingani njengamanje nobathathu iyekeni lento eniyenzayo ngoba leyo khiphelana amafayili ngiyanitshela mina bukani ngeke iphethe kahle lovela amabhomu angaka bese abantu benithemba kanjani leyani pride eceleni makumele wehle kukhona into eyenzakalile kumele yehla ulalela uthi uthini kuboniswane kuwe phambili lento ingezwe ayingevi ngani lento